Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar a chhiar tu silin sang puya ni zan khan Mizoram Youth Commission buat sein khuang chera project huai sen in zirtir honna program chu Hive Aizawl City Hall a buat sei ani Committee on Inspection of Market Price thu khom chuan bazar thai theile sa te mantlom zo ka mi puiten an le thena turan soi ho Prime Minister Narendra Modi chuan Vein Khan Ahmedabad ya Hyderabad COVID-19 in Venedam doi siamna hmunte atlo Ramchunga Dakar somne plikala chungin COVID-19 shikai singli sangkhare zali somnga pani enkordam an Nizan Khan Mizoram Youth Commission board sein khuang chera project khwai sen inzirtir honna program chu Hive Aizawl City Hall a board seini he hun man puitu Information Minister Pulal Rot ki machuan MOIC moral reforms malak na peng pakhat khuang chera project khwai sen inzirtir honna ni ta chulo momatia ra tha chuange be sei thu soya MOIC chu thalai te mathlir te puitling tu leirem an ra na na kongtin renga mala thin tu ani a an hlutna mi puin kan hriat poimo ati mizo tenga event le mitui ti tlatu namin pum khana konga chandrona petu aramri boy chungchanga mizoram in harsana atoka nam pasal tha te ramri khosang sang omte mitlong ngai le huai sente MOIC in choi moina no puya dom tir chu an thu hle ani ti Information Minister chuna soya hetiang hun bua saina chang hri MOIC faka COVID-19 thileng me ka poram re cheng mitlong ngai tam tak dai thewa an malak na aro pueti thua soibok Pulal Rot ki machon hetiang hun harsa alo thlen hian zona thak kang sang cheng te ne na Mizoram mi te in unaw na alo par chuaka Mizoram mi puin eile bar an ngei hlau MM2 Manipur Tripura Bangladesh le Myanmar cheng mizo unaw te chu a choi moin thengil ani ngai lo wang atia MOIC chairman Dr. Valchan Pue point thu soin Mizoram Youth Commission in Ramle khotangin riruput manga thazonga kai roin tum thu soin chuta malak na peng pakhatatan khuang chera project huai sen in zirtir chu kalpui ni thu soya pasal tha ming sang choin project sang tai te sena khuang chera wana pa chongbula le adang te kalpui tum thu soi MOIC chairman chuan mizo te ru betat huai sen chu namin angai luwa tholai te zinga huai sen in zirtir tharle atu ni an hriat thu soin khuang chera project huai sen in zirtir hi a hong ani he huna hian chairman Joint Village Council Vaireng te Phainom VCP Thinglun VCP Saihapui VCP Pulaltin Kaya Vaireng te Phainom nu ho Saihapui V nu ho le tlangwal malsom kima Vaireng te hena tolo puan thuziak le cheng sing khathu an hlana Central YMA MZP le MSU President ten thu an soibok ani nimin le nizan khan Mizoram COVID-19 shikai mu chu thar som pariat an oma Voina shikai mi somnga pariat chu enkol na hmuna tengin an chuak bok heti hian shikai chu mi zathum somseri paruk anom meka shikai jinga enkol na hmuna tanga chuak zong chu mi singthum sangli zani somni panga ani a shikai to zong chu mi sangthum zare paruk nin mi pangai nunna an chan to ani Mizoram Sarkar Disaster Management and Rehabilitation Department Secretary Pilal Biak Sangi chuan sangni som pasari kuma tuile na wanga tuilak na sia Irrigation and Water Resources Department kaltanga thom thatmek Khozol District la Champhai District Committee tloina enfia DMNR Secretary hian cheng nuai somthum siam tamde minor irrigation project Khozol Irrigation and Water Resources Department how to tene nimin khan an tloa Vein Khan thangpui minor irrigation project na alan ramami cheng nuai nga senga siam mek chu atloa official tenen malak zel dan tur te an enfi ani lomnei tu te chuan sarkar malak na kaltanga tuikong thatak siam ani awangin lom thuan soi ani Pilal Biak Sang hi pi Maria City Zoli DC Champhai Dr. Masom Tlonga Fanchon Under Secretary DMNR Pulal Ding lena Shrasel EE Pulal Sot SDP ole Dr. Lalom Kima DIPRO tenen Troy Om ani Commerce and Industries Director le Chairman CCOIMP ni Bok Pu J Mingthan Moya kai shwena noya Nimina Core Committee on Inspection of Market Price CCOIMP chukhom chuan bazara thai theile sa te mantlom zo ka mi puiten an le thena turan soi ho an thut khom na hian mi puin bazara thai theile sa te mantlom zo ka an le thena tura duan the Mizoram Market Regulation and Facilitation Ordinance 2020 chungchang ba ka tun la ya thai chen khat le sa manto fal de te zon red ti niam dan tu te soi hawani a CCOIMP meeting a hian ordinance man the ani huna pon nama changlak lu thai chen khatele Mizoram chunga thai tharla khom na thok turin Mizoram State Cooperative Marketing and Consumers Federation Limited Mizo Fed le Mizoram State Agriculture Horticulture and Cooperative Federation Mafed Limited te chu mo phuna la tura rot ania ani hen hlep sang tak lovin thai thar tu tele bazara hral chuak tu te inkar nan thok dona hei hian tuna khar chhong tu te awanga manto taka thaile theite zor chuate ati to be sei ani
thut khom na hian tuna Aizawl market sang sang thlai sa le thei shalna manza te pu HD la rin tlunga additional director le member secretary CCOIMP hena tringai thakani up thai le thei then khat man ba ka sachithen khat man te chu siam that ngain hriatani a hemit chungchang hi chome zor tu ten thole ni khathar ni khat hian soi ho le tumani core committee on inspection of market price hian CNI ba ka horticulture supply department INPR agriculture department crop husbandry agriculture department R&E HNVT Aizawl DC office Mizoram consumer union Mizo Fet central wayme joint city local council association legal metrology le fisheries department IOT member animek ani cybercrime police station chu police headquarters PHQ khatla DGP SBK Singan nimin khan hong cybercrime lam thu boy apun chhota ka wangin me ni somni pakachang ni sompli khan post siambel omchong lovin SP CID crime noya cybercrime cell din ania August sang ni sompret khan cybercrime police station puitlenga sarkarin hlangkai ani he cybercrime police station tan hian sarkarin sub inspector B post panga chu kumsang ni sompako khana siambel bok cybercrime lam case thuya belzel apoimo zia hria in pu SBK sing chuan May sang hisop ni atang khan mumal taka na thokke tura siam anita ani hatia he police station hi DGP Mizoram hian nimin khan mumal takina hongta ani he police station hian Mizoram pum huwa pin thune na aneya tupo cybercrime lama har sana nei chon englai point lungoi luna an thelu theireng ani chanchin thar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani COVID-19 laga ihim theinan heng te hi zomro puipunna mai tuamro midang hlatin omro ikutle hui mai silfai munro Prime Minister Narendra Modi chuan Wain Khan Ahmedabad le Hyderabad ta COVID-19 invena dam doi siam na hmunte atlo pu Modi hian tukin Khan Ahmedabad ta Zydus Cadila Pharmaceutical hun pui atlo a heta hian scientist le vaccine siam tu te akoma heminu hian Hyderabad ta Bharat Biotech International Limited BBIL10 COVID-19 invena dam doi an siam na hun pui atlo le bok heta hian scientist and vaccine siam kung an ma sona sang te an soi hova BBIL le ICMR te hi thokdunin tuna hian COVID-19 vaccine Covaxin siamin na an thok meka ramchunga state somni paniami impe sing ni sanga chuanga damdoi enchin na hi nei mek nei in achong thumna an thleng to ani ramchunga darkar somni plikal achungin COVID-19 shikai singli sangkhale zali somnga pani enkol daman om ti hian shikai mu chu atangin enkol dam hi zazela somni pathum point paruk pariat an tling to a Union Health Ministry chon Shivei Enkol dam hino somret pasiri singa sangkua anom to thua puanga Shivei Enkol mek hinoi singa sangli le zakwa somlian oma darkar somni palikal achungin shikai thar singli sangkhale zathum somni panian oma heti hian Shivei mu chu to zongjong hinoi somko pathum singa sangkhat anom to a mi zali somret pangain thipui le in shia wanga thi hi noi khat sing thum sangrung le zani anom to ani chanchin thar chirti topna na tlang pui Nizan Khan Mizoram Youth Commission Board Sain Khuang Cher Project Huaisen in Zirtir Honna Program to Hive Aizawl City Hall Board Saini Committee on Inspection of Market Price Chukhom Chuan Bazara Thai Thele Sate Mantom Zo Kami Puiten Anlei Thena Turan Soi Ho Prime Minister Narendra Modi Chuan Wain Khan Ahmedabad le Hyderabad COVID-19 in Venadam Doi Siam na Munte Atlo Ramchunga Darkar Somni Pali Kala Chungin COVID-19 Shikai Singli Sangkhade Zali Somnga Pani Enkol Dam An Om chu ti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani